Bez ispunjenja ovih uslova nema povlačenja barikada, jer nam je dojadilo da čekamo ko je od nas sledeći na spisku za hapšenje ili odstrel samo zato što smo Srbi. Pa danas smo sa jednim zadatkom da kažemo da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, da su nam obespravljena prava i da želimo slobodu. Na koji način su vam obespravljena prava? Kroz jezik, upotreba jezika, nedozvoljavanje, kroz policiju koja je u posljednje vreme veoma nekorektna, kroz carine koje ne možemo slobodno se krećemo i u svakom smislu. Znači, zašto ste danas došli ovdje? Nemam pojma. Kako nemate pojma? Pa došli ste na protest. Pa došao sam moram doći. Ko ne pitaš? A ko vas je na terenu? Ko mi na terenu? Da damo podršku Srpskoj listi, Goranu Rakiću i uopšte ne slažemo se sa Kurtijevom politikom koji ugrožava srpski narod i da oduzimaju našu dedovinu, teritoriju koju smo ovde vekovima. Jel možete samo da mi kažete konkretno na koji način se ugrožavaju vaša prava? Konkretno. Kako naši? Prava, što kažete? Naša prava nisu uopšte, mi nemamo nikakva prava ovdje. Jer te Srbi su bili u kosovske institucije i napustili su jer uopšte nemamo nikakva prava i oni su napustili svoje ove institucije. Evo, ovo mikserta. Ja sam ovdje moja bude.